Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze mwese ku Ibendera TV, ikaze kandi muri aya makuru agezweho kuri uyu munsi. Turi kuwa kabiri ni tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Aya makuru yagiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira ko Joseph Kabila Kabange akigera i Goma yamaze gushyirirwaho umutekano ukomeye cyane, akaba ari uburinzi buteye ubwoba. Turaza kandi kugaruka ku bwicanyi bukomeje kubera hitwa Sange ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hafi neza y'umujyi wa Uvira, ni mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe rero ubu bwicanyi bukomeje kuhakorerwa, dore ko ngo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ari bamwe mu bakomeje kugaragara muri ubu bwicanyi bukomeje kubera ahangaha. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'icyo ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'umutwe wa M23 bamaze gutangaza nyuma y'uko bakiriye Joseph Kabila Kabange i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahawe gasopo. Uribaza ngo yayihawe nande? Uribaza ngo ni gasopo ijyanye n'iki? Binabyo ntuze gucikanwa, ndaza kubikugezaho ku buryo burambuye. Perezida cyangwa se wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yitwa Thabo Mbeki amaze kurakarira bikomeye leta y'i Kinshasa. Aravuga yuko iyi leta hari ibyo irimo kwirengagiza kandi ngo ari byo muzi w'ikibazo cy'intambara za hato na hato aha muri iki gihugu. Ingabo z'u Burundi zahuye n'akaga mu bijabo mu mirwano n'ubundi yahabereye. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe, dore ko magingo yangaya ngo aba basirikare b'u Burundi barimo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Turaza kandi kubabwira yuko abarwanya umutwe wa M23 intare za Sarambwe bamaze gusenya ibirindiro bya FDLR na Wazalendo muri Tongo. Magingo yangaya byifashe gute muri aka gace? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Nituza kubona kanya turaza kugaruka ku bijyanye n'uruzinduko rw'abadepite 11 b'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi bategerejwe kugirira i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo ni ruzinduko nyabaki, rubumbatiye iki? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Mwese rero aho muherereye mbahaye ikaze risesuye. Niba urimo kutwumva neza nyemerera rwose ubitugaragarize. Hanyuma kandi niba wamaze kugera hano nyemerera uterekeho like yawe nzibone zizamuka. Ugiye uterekaho like kandi ushobora kuba ni nabwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Nyemerera n'ubundi subscribe yawe uhite uyiterekaho, uterekaho subscribe kandi uhita unaterekaho kuri ku kantu kameze nk'inzogera sinye dora notification kugira ngo tujye tukoherereza amakuru utiriwe ujya kuyashakisha. Mwese rero mbahaye ikaze aho muherereye. Mu kanya ni munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Hanyuma ubwo abari mu mujyi wa Kigali mwese mbahaye yambo, abo duhuriye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV mwese mbateye yambo, n'abandi mwese abari mu bihugu bya Afurika. Hari abantu badukurikirana cyane baherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese ikaze. Abari Mozambique, abari mu Bushinwa, abari mu Buholandi, mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese tubahaye ikaze.
aya makuru ni munyemerere tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zifatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo ahitwa Sange zagize gutya zica urw'agashinyaguro abaturage batari bakeya. Imbere hano yanjye ni foto na asangije abadukurikira cyangwa se abo tubanye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Ni foto igaragaza umuntu bigaragara ko ari umusore, mutwe wamenaguritse, ibintu bibabaje cyane. Ku rundi ruhande haragaragara umwana muto cyane, umutwe mu maso ntiwahatandukanya n'amaraso. Ibikorwa bigayitse cyane. Ibi bikorwa rero biravugwa muri Sange, bikaba bikorwa ngo n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB na Wazalendo. Ahangaha korwa byabereye ku munsi w'ejo, abaturage bagera kuri 13 barishwe bicwa urw'agashinyaguro. Abana 6 barishwe, abasaza 3 baricwa, abagore bagera kuri 4 nabo baricwa. Abivugwa yuko ngo bishwe hakoreshejwe imbunda zoroheje, reko ngo baraswaga akenshi mu mutwe no mu mutima. Muri bikorwa bibi kandi byabereye ahangaha nuko hakomeretse abagera kuri 7 bose. Kaba rero abantu batari bake bakomeje kugenda binubira ariko banagaya ibi bikorwa by'urugomo bibabaje cyane. Ya byanshobokeraga ngo mbasangize ya amashusho yagiye ahagaragara ni bikorwa byo kwamaganwa. Mwana ukiri mutoya kubona bamurasha ahantu hose, ijisho ntiwarireba ngo uribone, izuru ntiwaribona ngo uritandukanye n'amaraso, umutwe wose bawurashe. Ibintu biteye agahinda gakomeye cyane. Hanyuma rero ibi ituna agenda tubivaho, ni munyemerere duhite twerekeza mu butumwa. Bertrand Bisimwa ni coordinateri wungirije wa Alliance Fleuve Congo, akaba na perezida wa M23, ni vice president ni perezida akaba vice president wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se vice coordinateri wa Alliance Fleuve Congo. Mu butumwa yatangaje rero yihaniza anaha gasopo iki gisirikare cy'u Burundi. Yagize ati turashimangira ko twagenzuye twebwe nka Alliance Fleuve Congo mu bice bya Masisi, cyane cyane mu bice bya Nturo na Kwezi n'ahandi ngo hatandukanye, aho ngo amazu agera kuri 300 y'abatutsi b'abanyekongo yatwitswe yose, kandi ngo ibi byose bikozwe ku mabwiriza yatanzwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Bwana Bertrand Bisimwa akomeza agira ati turasaba ko ingabo z'u Burundi zava mu gihugu ndetse kandi zigahagarika uruhande n'uruhare rwabo mu bikorwa bigamije gutsemba ubwoko no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu Bertrand Bisimwa akomeza avuga agira ati rwose turamagana aba basirikare b'u Burundi bikorwa bigayitse bakomeje gukora mu bwicanyi bukomeye bakomeje gukorera abaturage bacu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse rero n'ubundi ni munyemerere duhite twerekeza kuri gasopo yahawe perezida w'igihugu cy'u Burundi yitwa Evariste Ndayishimiye.
abarwanyi b'intare za Sarambwe binyuze muri Bertrand Bisimwa akaba yamaze kuburira perezida w'u Burundi n'ingabo z'iki gihugu zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi akaba yasabwe byihutirwa gucyura izi ngabo, byihutirwa ati abacyura abakaza kugabwaho ibitero bikomeye cyane kandi ibitero bigamije kubatwika batababarirwa. Uyu muyobozi uyoboye abarwanyi ba M23 yatangaje ko Bertrand Bisimwa yatangaje ko abasirikare b'u Burundi bakwiriye gutaha byihuse. Bertrand Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano abarwanyi b'intare za Sarambwe bafitanye n'igihugu cy'u Burundi kuko ngo ari igihugu kirwanya uyu mutwe ndetse ko icyo gisirikare gifatanya na FDLR ndetse na FARDC. Yagize ati hari abarwanyi ba FDLR bari kwisuganya ngo badutere, naho ibitero biri guturuka turahazi cyangwa se naho ibitero bigomba guturuka turahazi. Ngo binjira mu baturage bakabica bakabasahura abandi bakabakorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bertrand Bisimwa akavuga ko ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorera muri Uvira ngo ibyo kigenda gikora ababizi, ngo batanga amakuru atariyo bigatuma icyo gisirikare gikoresha drone kikarasa mu bice bituwe n'abaturage b'abasivile. Bertrand Bisimwa akagira ati dutekereza ko ubwo iyi ntambara izaba irangiye ingabo z'u Burundi zizasubira mu gihugu cyabo nta kibazo dufitanye n'abavandimwe bacu n'abayobozi babo bari gukoresha igisirikare cyabo mu kwica abasivile n'abanyekongo. Ntitwashyigikira rero bene ibi bikorwa kandi ntitwashyigikira iyi leta. Gakomeza agira ati niyo mpamvu dusaba perezida w'u Burundi Neva ko yacyura byihutirwa abasirikare be, ikindi kandi tumuhaye gasopo. Bertrand Bisimwa yongeyeho agira ati icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu byihutirwa kuko amahirwe amwe dufite ni ukwicarana na guverinoma ya Kinshasa gusa tukaganira ku bibazo byacu nk'abanyekongo tugashaka igisubizo. Ingabo z'abarundi rero nta mishyikirano n'iyi na mikeya dufitanye, icyo tubasaba nuko bava mu gihugu cyacu. Bertrand Bisimwa kandi yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko iri ku butaka bw'igihugu cyabo kandi ko nta kibazo na kimwe ngo bafitanye n'u Burundi. Akaba ariho ahera avuga yuko mu gihe baramuka badakoze ibyo bari gusabwa byo kuvana abasirikare babo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo bazabona bazabifatisha amaboko yombi. Uyu muyobozi atangaje ibingibi mu gihe mu misozi ya Uvira, Warungu na Fizi hamaze iminsi habera imirwano yikomeye hagati y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, iz'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR bahangana n'abarwanyi batwirwanaho n'intare za Sarambwe. Kandi ngo hose abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kuhatakariza ubuzima uburyo bukomeye cyane. Ibi rero bikaba byatumye n'ubundi aba bayobozi bo ku ruhande rwa M23 basaba yuko izi ngabo zacyurwa byihutirwa. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze
igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo nababwira nuko nubundi ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi ba M23 batangaza ko bishimiye cyane kwakira wahoze ayobora iki gihugu ndetse akaba na senateri ubuzima abwe bwose ni bwana Joseph Kabila Kabange wageze igoma mu gihugu cye cya mavuko cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru atangaza yuko uyu mugabo ubwo yageraga igoma yakiriwe neza ndetse kandi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo bakaba bavuga yuko kuba uyu mugabo yagarutse muri iki gihugu ari amahitamo meza yakoze, akava mu buhungiro akagaruka mu gihugu cye cy'amavuko. Aha muri uyu mujyi wa Goma, Joseph Kabila Kabange yakiriwe nk'umushyitsi w'icyubahiro cyane mu gace kamwe konyine k'igihugu aba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo bayobora, ndetse bamuha ikaze banamwifuriza ikaze mu duce twose aba barwanyi bagenzura. Abavuze bati tuguhaye ikaze muri iki igice kizira amacakubiri ashingiye ku moko, igice kizira ivangura, igice kandi kizira amagambo y'urwango. Uyu mugabo Joseph Kabila akigera igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yahawe ikaze risesuye ndetse ahabwa uburinzi bukomeye cyane. Yawe uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru, dore yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nibo barimo kugenzura ibijyanye n'umutekano we. Hanyuma rero uyu Joseph Kabila magingo yatuvugana akaba ari kuba mu nzu iherereye ahitwa Katindo, ni mu gace ka Katindo hano mu mujyi wa Goma. Akaba rero hari inzu irinzwe bikomeye cyane n'intare za Sarambwe. Go muri video namaze kubasangiza mwe abo tubana urubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV mwamaze kubibona, ariko reka gatoya ibi bintu nabishyireho umucyo. Hari video cyangwa se amashusho nk'aya y'abantu baba bakomeretse abatemewe kuzanwa hano, niyo mpamvu tubasaba kutwandikira kuri WhatsApp munyuze kuri iyo nimero kugira ngo abifuza kubana natwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV abariho tujya dusangirira bene aya mavideo. Ubwo rero nta yindi mpamvu hato utaza kuvuga utariko kuki bamwe bahabwa amashusho abandi ntituyahabwe. Nta yindi mpamvu nuko hari amashusho tuba tutemerewe kuzana hano. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze muri Tongo. Ndababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje ibikorwa by'imirwano ikomeye cyane muri ibi bice, nkuko amakuru aturuka muri aka gace bitangaza ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gushenya no gushwanyaguza ibirindiro bya Wazalendo na FDLR biherereye aha muri Tongo, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko n'ubundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi aha byutse humvikana urusaku rw'amasasu bivuga yuko ngo ari amasasu y'imbunda ziremereye. Akaba rero abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kugaba ibitero kuri Wazalendo na FDLR ziherereye ahitwa Kirima. Ibisasu bikomeye cyane bikaba ngo byumvikanye birimo kwerekezwa cyangwa se gusharingwa mu midugudu ya Kirumba na Kagando. Uru rusaku kandi ngo rwumvikanye kugeza mu masaa 6 z'ijoro, ariko no mu rukerera aya masasu akaba yongeye kumvikana. Biravuga yuko ngo aya masasu yose yerekezaga mu birindiro bya FDLR na Wazalendo, ndetse ngo bikaba byaje kurangira ibi birindiro n'ubundi biherereye muri ibi bice ngo bitwitswe birarimburwa.
umubare w'agateganyo w'abantu bagera kuri 7 akaba ari bo bamaze kugaragara cyangwa se kumenyekana ko bakomerekeye muri iyi mirwano, gusa ngo hari n'umwe wapfuye, bose ngo bari batuye Kagando aha n'ubundi muri bice muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri sheferi ya Bwito niho hakomeje kuvugwa guhunga kw'abantu benshi bahungira muri ibi bice, dore ko n'ubundi ngo bakomeje kugenda bahunga ku bwinshi bava ahangaha. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze ku bijyanye n'ibyo igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zaboneye mu bijabo, dore ko ahantu ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bahaboneye akaga gakomeye cyane, nyuma y'uko ngo ingabo z'u Burundi zifatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro y'abazarendo na FDLR ngo bagabye ibitero ku mutwe wa twirwanaho na M23 mu ishyamba rya Abijabo. Abarwanyi ngo bahuye n'akaga gakomeye cyane, ibikubiye mu butumwa bwashyizwe ahagaragara n'abarwanyi batwirwaneho, aho bavuga ko ngo bababaje bikomeye cyane iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ngo ni nyuma y'uko bari babagabyeho ibitero. Ubutumwa bukomeza bugira buti umwanzi yatugabyeho ibitero ariko yahuye n'akaga gakomeye, kandi ibyo yahuye nabyo ntazabyibagirwa na rimwe, dore ko bivugwa yuko ngo aba basirikare barashweho bombe bikaza kurangira ngo batwitswe umusubirizo, ndetse ngo byaje kugaragara abayabangiye ingata. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo ngo iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye igitero bakakigaba baturutse indondo ya Bijombo no mu mashyamba ari ahegereye kwa Mboko. Ibitero kandi n'ubundi ngo no ku munsi w'ejo byari byagabwe, n'uyu munsi rero ngo bikaba byongeye kugabwa, hanyuma rero ihangana rikaba ngo yabaye hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo na twirwaneho bari kumwe n'intare za Sarambwe. Akaba rero ngo hari imirwano cyakora ngo yamaze amasaha agera kuri 2, aho ngo byanje kurangira abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baneshejwe, barahunga rero bayabangira ingata. Ikintu ngo cyatumye bahunga nuko ngo abarwanyi batwirwaneho bari kumwe n'intare za Sarambwe n'ubundi babokeje igitutu, ariko kandi ngo babarasaho amabombe aremereye cyane. Iki gice cya Bijabo bagabyeho igitero giherereye hafi y'ishyamba riherereye mu cyo hagati muri murenge muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko iri shyamba ngo ririmo ibirindiro bikaze by'abarwanyi batwirwaneho n'intare za Sarambwe, nubwo ngo ntacyo iyi mitwe irabivugaho. Aha rero akaba ngo ariyo mpamvu ugerageje guhirahira ahagaba ibitero wese bamutwika abivuye inyuma. Twihuse rero reka tugaruke ku bijyanye n'uko perezida cyangwa se senateri w'ubuzima bwe yamaze kugera i Goma. Hanyuma kugera i Goma rero bikaba ngo byatetije leta ya Kinshasa, aho ngo bafite ubwoba bw'uko uyu mugabo naramuka yiyunze ku ntare za Sarambwe ibintu bizarushaho gukomerera cyane Tshisekedi. Ariko magingo yangaya ngo Joseph Kabila nta kintu yari yabitangazaho, nubwo ngo gahunda zijyanye n'ibikorwa agomba gukora biteganyijwe ko ziri butangazwe uyu munsi tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka. Ariko mu byo yashyize hanze mu minsi ishize yagarutse ku buryo bikomeje gukorwa na leta ya Tshisekedi
bikwiriye guhinduka. Twarabibabwiye mu ngingo zikubiye mu ijambo Joseph Kabila Kabanga yashyize ahagaragara, aho yavuze yuko hari bimwe mu bijyanye n'ivangura bikwiriye guhagarikwa. Hari ibyo yagiye atunga agatoki. Magingo aya ngaya rero leta ya Kinshasa ikaba ifite ubwoba bukomeye cyane bw'uko uyu mugabo yamaze kugera ahangaha muri iki igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse rero, hari inkuru ivuga yuko abadepite ba EU bategerejwe hano Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese aba bagabo baragenzwa n'iki? Ese iby'aba bagabo ni impamvu ki? Dore ko ibi nabyo bikomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bakeya, aho rwose bivugwa yuko ngo mu bibazanye haba harimo ngo n'ibibazo byo kuba baganira ku bijyanye n'umutekano mukeya ukomeje kubaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko abatari bakeya n'ubundi bakaba bavuga yuko iri tsinda ngo y'abadepite 11 bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ritegerejwe i Kinshasa kuva ku munsi w'ejo tariki 28 kugeza ku ya 30 Gicurasi, ngo bazaba baje mu ruzinduko rw'akazi. Akaba ngo ari uruzinduko rugamije kugaragaza ko bashyigikiye iyubahirizwa ry'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari uruzinduko rw'akazi bivugwa ko ngo ruri mu rwego rwo kugaragaza ko bashyigikiye kandi bifuza imikoranire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu. Akaba ngo ari mu gihe iki gihugu gifite ikibazo gikomeye cy'umutekano muke mu bice bitandukanye bikomeje kugenda abigabwamo ibitero cyangwa se bibamo intambara. Uruzinduko rero rukaba ruje mu gihe amakimbirane akomeje kwiyongera murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ya hato na hato ikomeje kwibasira abaturage ndetse bamwe bakicwa urwa agashinyaguro, bino bikomeye cyane. Abadepite rero ngo muri uruzinduko bazaba bayobowe n'umudepite w'Ububirigi witwa Hilde Votman, akaba ari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'Uburayi mu nteko y'Uburayi na Afurika. Bakaba ngo bagamije kugaragaza ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushyigikiye iyubahirizwa ry'ubusugire cyangwa se ry'umutekano n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse rero, ni munyemerere tugaruke kuri ya nkuru nigeze kubabwira ivuga yuko wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki yamaze kurakarira bikomeye leta ya Kinshasa. Thabo Mbeki wabaye perezida wa Afurika y'Epfo yavuze ko nubwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugirana ibiganiro by'amahoro, ariko ko bidateze kugera ku musaruro mwiza mu gihe ubutegetsi bw'Kinshasa butaramenya neza ko igisubizo kirambye cy'amahoro muri iki gihugu bashaka kizava mu banyekongo ubwabo. Uyu mugabo wabaye perezida wa Afurika y'Epfo ibi yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'umunyamakuru witwa Sofia Mokwena wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ndetse akaza kumubaza bimwe mu bibazo bijyanye n'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cyagarukaga ku biganiro bimaze iminsi bikorwa kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubone amahoro,
yavuze yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo cy'amahoro kiri mu biganza by'abanyekongo ubwabo. Yagize ati bashobora kumvikana leta y'Kinshasa n'iya Kigali yego bahura bagashyira umukono ku masezerano, ibyo ni byiza, ariko ntabwo byonyine bizakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byarageragejwe ngo na mbere, aho avuga ati nagiye kenshi mbwira abantu ko ibibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari iby'imbere muri Kongo, ntabwo ngo bikomoka hanze y'imipaka ya Kongo, aho agira ati kugira ngo iki gihugu n'abanyekongo ubwabo babone amahoro nuko bashakira umuti w'igisubizo ubwabo kandi imbere mu gihugu nk'abanyekongo ubwabo. Tuganye ku musozo, ariko ni munyemerere tubanze duterere ijisho mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira yuko aha Uvira n'ubundi abahatuye bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi nyuma yuko mu bice bitandukanye hakomeje kugenda hashyirwa za bariyeri zitandukanye, nyuma yuko kandi mu bice bimwe na bimwe hakomeje kugenda hicwa abaturage umusubirizo. Ibi rero bikomeje gutera impungenge abaturage baherereye aha muri ibi bice bya Uvira, n'ubundi biravuga yuko bakomeje kugenda abahunga. Uturutse mu muhanda witwa Epi Kavimvira ukamanuka route nationale nimero 5 ukagera hepfo gatoya ukagobyora cyangwa se ugakatira hitwa Bahari Bishe, ukazamuka gatoya werekeza Kavimvira. N'ubundi biravugwa yuko muri uru rukerera rwo kuri uyu munsi hiciwe abantu, dore yuko ngo ari abantu bagera kuri 3 bashorewe, barimo ngo umugore umwe n'abagabo 2. Aba rero bikavuga yuko ngo biciwe ahangaha mu gihe ngo n'ubundi bari batwawe bajyanwe mu gisirikare cyangwa se mu barwanyi ba Wazalendo, aho bivugwa yuko ngo n'ubundi abangaba kuba bagaragaje kutabyishimira cyangwa se kubyakira bitari byiza, ngo byarangiye n'ubundi bagejejwe aha n'ubundi muri uru ruhavu ruri aha Kavimvira, ngo bahita baraswa birangira n'ubundi ibishwe. Ni ibintu bibabaje cyane. Rero amakuru ajyanye nuko umutekano wa Uvira ibintu byifashe turaza kuyagarukaho n'ubundi mu makuru yacu ya kumugoroba. Ni munyemerere rero mbashimire mwese mubana natwe hano ku Ibendera TV, abagiye mu kazi mugire umurimo mwiza kandi muhahe muronke, ariko n'abagiye ku mashuri mugire amasomo meza, ariko n'abatari mu buzima bwiza nk'abarwaye, abapfushije n'abandi bari mu bibazo bijyanye n'ubushomeri n'ibindi bibazo, mwese ni ukwihangana. Hanyuma ubwo turaza gusubira. Imana ibarinde mwirirwo kandi mugire umunsi mwiza.